ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இலங்கையில் மிக முக்கியமாக வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான். இன்றைக்கி கிராமப்புறத்திலும் சரி, நகர்ப்புறத்திலும் சரி, அதிகமாக ஒரு மக்கள்கள், அதாவது சிறுவர்களாக இருக்கலாம், பாடசாலை மாணவர்களாக இருக்கலாம், அதே போல் மிக முக்கியமாக பெண்களாக இருக்கலாம். இவங்க எல்லாரும் மூவாவது ஒரு விஷயம்தான் இ சிகரெட் என்ற ஒரு பாவனைக்கு அதிகமாக මෙම முன்னாடி දුම්වැටි දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන්හි පාසල් දරුවන් අතර මේ වන විටත් පැතිර ගොස් ඇති බව සුරාපතු දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කළ පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා. විද්‍යුත් දුම්වැටි අලෙවිවීම බහුලව සිදුවන්නේ මාර්ගගත ක්‍රමයටයි. මෙම දුම්වැටි ගුවන් තොටුපළ, වරාය සහ මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ මෙරටට පැමිණෙන අතර ඒවා භාවිත කිරීම ඉතා පහසු ආකාරයෙන් සකස් කර තිබීමද විශේෂත්වයක්. මෙතන තියෙනවා මේ අතේ වදින ඔරලෝසුවක්. මේක දුම් පානය කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මේක චාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. දරුවෙකුට කියන්න පුළුවන් මේක චාර්ජරයක් කියලා. විශේෂම භයානක දේ තමයි මේ හැම එකකම එක එක රස ගන්නවලා තියෙනවා. පළතුරු වල තියෙන සුවඳ වලින් තමයි මේක රස ගන්නවලා තියෙන්නේ. තියෙන භයානකම දේ මේවට ඇඩික්ට් වෙනවා සාමාන්‍ය සිගරට් වලට වඩා වේගෙන්. ඒකෝට මේ එකක් ගත්තාම සිගරට් එකේ පාවිච්චි කරලා ඉසි කරනවා වගේ නෙමෙයි මේකේ ආයෙ රීපීල් කරලා මේක භාවිත කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට මේව හදලා තියෙන්නේ. රත්නපුර ප්‍රදේශයේ එක ඉස්කෝලේක දරුවෙක් මේ වගේ ද්‍රව්‍යයක් ගෙනල්ලා අනිත් පාසල් දරුවන්ට එක උගුරකට රුපියල් 20 ගණනේ අය කරලා තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේකට එබ්බැහි වුණාට පස්සේ මේකෙන් බේර ගන්න සෑහෙන අමාරු වෙන තත්යකට තමයි තියෙන්නේ. සමහර අය හිතනවා මේක අපේ ලංකාවේ නීති නෑ කියලා. නමුත් අපිට තියෙන නීති ප්‍රමාණවත් මේ සියල්ලම අපි අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ශිෂ්‍ය විතර නෙවෙයි ශිෂ්‍යවනුත් බිලිවෙමින් තියෙන තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් දැනගත්තු ගමන් වහම අපි 19 13ට හරි ලංකාවේ තියෙන සුරාපතු ප්‍රාදේශික හරි දැනුවත් කිරීම කරන අපේ අදාළ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වහම පටන් ගන්නවා. මෙම දුම්වැටිවල බාහිර ස්වභාවය නිසා විද්‍යුත් දුම්වැටි බවට කිසිවෙකුටත් ක්ෂණිකව හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ 19/13 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඇමතීමෙන් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් විය හැකියි. මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙදරට ආවේ පුතා කැම්පස් ගිහිපු වෙලාවක මමමයි මේකට මුදල් දීලා ගත්තේ. මේ මං ඇහුවාම කිව්වා මේක සෙන්ට් එකක් කියලා. බැලුවාම ස්ට්‍රෝබෙරි වගේ සුවඳක් ආවා. පොඩ්ඩක් මට දැනගන්න පුළුවන් වේද ඒකත් ඊ-සිගරට් සම්බන්ධ දෙයක්ද කියලා. මේ පුතාගේ කම්පියුටර් ටේබල් උඩ මේ ෆොටෝස් මං ඒව ටික තියෙනවා. මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න පුළුවන්ද මේකත් අර ඊ-සිගරට් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දෙයක්ද කියලා. මේ තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඊ-සිගරට් කියන වේප් එක චාර්ජ් කරන චාර්ජින් පොයින්ට් එකක්. තවදුරටත් කාමරේ හොයලා බලන්නම් මේ සමහර විට තියෙන්න පුළුවන් ඒ සිගරට් මැෂින් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන් සහ තරුණ ප්‍රජාවගේ මානසිකත්වයේ විකෘති කරන ජීවිතවලට භයානක තර්ජනයක් වී ඇති මෙම විද්‍යුත් දුම්වැටි මාරයා ඇමරිකාව තුළ මේ වන විටත් තහනම් කර තිබෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මේ තහනම් කර ඇත්තේ භාවිතයට භයානක දුම්වැටි විශේෂයක් ලෙස නම් කරමින්. එවැනි පසුබිමක අනාගත පරපුර නසන විද්‍යුත් දුම්වැටි භාවිතය වහා මර්ධනය කිරීම සියලු දෙනාගේ සාමූහික අවධානයේ යොමු විය යුතු කරුණක්. இந்த இ சிகரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இலங்கையில் கொண்டு வரதும் தடை, இலங்கையில் விற்பனை செய்யப்பட்டதும் தடை. எப்படி இருந்தாலும் இது மறைமுகமாக பல இடங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டு இன்றைக்கு அதன்பால் எல்லாரும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறத எங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்குது. எங்கள் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மடத்தனமான ஒரு சிந்தனை தான் இந்த இ சிகரெட் யூஸ் பண்ணதால எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்புகளும் இல்லை என்ற போலியான கருத்து ஊடல்களூடாக இது ஒரு ட்ரெண்டாக மாறி இன்றைக்கு எல்லாரும் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. இதனால உண்மையுமே இது ஒரு இலத்திரனியல் முறையாக எங்களுடைய புகையிலைகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதிலிருந்து எங்களுக்கு மூளையை சிறு வயதிலிருந்தே நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணக்கூட, இல்லாட்டி நாங்கள் சாதாரண வயதிலிருந்து யூஸ் பண்ணக்கூட எங்களோட டிரெக்டாக எங்களுடைய மூளையை இதை பாதித்து எங்களுடைய இதயத்தையும் உடம்பையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வண்ணமாக இந்த இ சிகரெட் காணப்படுது. எனவே இது தொடர்பாக பெற்றோர்களாக இருக்கலாம், பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம், அதே போல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களாக இருக்கலாம். நீங்கள் இது தொடர்பாக விழிப்புணர்வோடு இருந்து இதிலிருந்து உங்களுடைய குழந்தைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வது மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. ஏண்டா இன்றைக்கு எல்லாரும் ட்ரெண்ட் என்று போய்த்து தன்னோட வாழ்க்கையை நாசமாக்கின்ற ஒரு சூழல் இன்றைக்கு உருவாகிக்குது. எனவே உங்களோட குழந்தைகளை காப்பாற்றுறது, உங்களோட ஜென்ரேஷனை காப்பாற்றுறது, உங்களோட சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும், உங்களோட பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரையும் பாதுகாக்கிறது உங்களோட பொறுப்பாக இருக்கின்றது. எனவே இது ஒரு நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தும் இன்னைக்கு அதிகமாக நகர்ப்புறத்திலும் சரி, கிராமப்புறத்திலும் சரி பரவிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது. எனவே இதிலிருந்து பாதுகாக்க பெறுறது, இதிலிருந்து சமூகத்தையும் எங்களோட சகோதரத்துவங்களையும் பாதுகாக்கிறது மிக முக்கியமானது ஒன்றா இருக்குது. ஸோ இது தொடர்பாக விழிப்புணர்வாக இருங்க.